Nakuzwakala lelibika emrhatjhweni kwekwezi FM bebaza abalaleli ukuthi ufikile uMbanezulu Ofros Kekana nephimbo lakhe elibzikazikani. Lotshani balaleli ninjani ngapho ngemakhaya nivukile na? Awusoma tsatsenyeni bona senibandamele yesenzo kulala godi hlelo lethu leza amaphilo nebhoduluko. Kumkhokhobele kwabe kwamgola ukufa ngoMvulo. Ukekana abalingani bakhe bebambiza ngoUIrvin namkha uMbanezulu. Ubalwa kibarhatjhi bakade abavula iRadio Ndebele ngo-1983 eseyibiza ngeKwekwezi FM. Ekufikeni kwakhe wayeqatshwe njengomhleli womvumo imusic compiler ngelesiyeni. Kodwa ke ngombana ube umuntu wamakhono amaningi kwabe kwafuneka yokuthi eqele nehlangothini lezorhatjha ekukulapho enza umsebenzi obabazekako ehleleni lengoma eziphambili lentshabachaba elithi Zibondiwe. Wabuye wabamba nelekuseni morning drive nje selibizwa ngesivukile breakfast show. Balaleli beKwekwezi bazamkhumbula ngokubiza abantu abaphaphalaza konakaphethe isihloko ngembidlamnyanya. Umbanezulu ubhubhele esibhedlela sePitori ngoMvulo ngemva kokugula isikhatshana kutsho bomndeni. uIrvin wasata last year September ane problem okuvaleka uyavaleka ebusuku njani mara wathi umkhamba i-treatment eklinikini mara ekliniki bagcina aba right thina sathi kuseka pholile but ithi ngoba December start futhi waloka agula eklinik bamthatha bamreferela ePitori West Hospital waloka khamba lapha esibhedlela but nge-11 waba worse wabizwa iambulance wayisiwa into kanjeni sabiza iambulance wayisiwa esibhedlela ngithulizo ngalesa khamba ngizo. uIrvin Ofros Kekana wabelethelwa eMamelodi eTshwane eGauteng ngo-1957. Wafunda eNdima Primary School, wayoqedelela imfundo zakhe eVlakfontein Technical High School lapho enza imfundo zokwenza amawatshi. Ukhunjulwa ngephimbo lakhe elipholileko nelimnandi unjalo nje yikulu indima ayilimileko nekorweni yezomvumo njengombana bekahlela umvumo nje kuKwekwezi FM. Abarhatjhi balokho abasebenza naye bathi leKutani beyisikhuthali isitharha ithi ngabotshelwa nezinye inkabi dosibijuluke njalo nje into nangayifuniko wengasabi ukutsho bona akakhambisani nayo. Imbono yakhe beyisiza khulu khuphule umrhatjho ngendlela esimangaliso ngembono nanyana kade angasisikhulu somrhatjho kodwa imbono yakhe beyimihle ngendlela esimangaliso silahlekele sithaba sakwethu kade umuntu namahlaya. Sizakukhumbula ukuthi kunehlelo lakhe kade alenza ekseni ihlelo akade libiza ngokuthi iTuesday lama-Tuesday. Lelo hlelo lelo laba nabalaleli abaningi. Ugcina indandwa emoyeni khulukhulu nakenza ihlelo lekuseni belithandwa khulu lapho bekanande abanenhloko alibiza ngama-Tuesday ophume emrhatshweni kuKwekwezi FM ngo-2015. Kekana uchiya unobenda bakhe nabantwana abahlanu zokubulungwa ngomgqibelo eDorenport ePitori. Ikonzo izongena nge-hour lekhomba aphekelelwe ekhaya lakhe lokugcina nge-hour lethoba ekuseni. Lala uphumule Kekana, amagalelo wendonga zakho azwakele. Mandebele mahuwa badla libisi ngamforoko ngamandebele angasumayela mala ngoba lendebele la sumayela mala lafa tlo. Ndabenza SABC ngingusitshaba mahlangu kwanje akhe sizwe amezwi okududuza avela kwembukele. Lithe lachinga namahluko emndenini wakakekana nokho mangithathe lesikhathi nathi singabalaleli ebakhe emvumeni kade asihlelele wona mangilethe amazwi okududuza emndenini ngithi nxese emndenini uMakalane 34 verse 17 labo bayakhala uJehova uyezwa. Irvin Kekana singazikhulu sibavuma khulukhulu bakwaNdebele usihelebhe khulu bonyana umvumo wethu udlale emrhatshweni kwekwezi FM ngithi emndenini nalabo abatshideleni nabo dudu. Thanda ukuthi dudu emndenini kababa Irvin Kekana alohlanga lungehlanga akalala ngokuphumula. Umoya kababa uIrvin ngathi ungalala uphumule ngithi enhlobeni nakubangani abaduduzeke akwehlanga elingehlanga. Bakosodiye bathe emndenini wonke nenhlobo duduzekani ngokulahlekelwa ikutana yekhethu uIrvin Ofros Kekana.
Sibetheke idumo elingophiko thina sibalele bomrhatjho omkhulu iKwekwezi FM kwangathi singaduduzeka nomndeni waka-Ivan Kekana kwangathi ungaduduzeka nawo nenhlobo nabangani. Ithi ingoma ngingumhambi emhlabeni kodwa ithi likhona ikhaya elingcwele ongiyongena kulo ngenjabulo ngokuthandwa inkosi. Mina ngisemndenini waKekana ababe mathuthu tihlobo nebangani ayawulala amachawe kuyawusala tibongo umhlaba kawununi. Sithi ke kwifamily yakhe Tutwini bantu bakuthi uThixo akathathi angashiyi into. Sengathi umoya wakhe ungaphumula ngokhuthula nomndeni wakhe ududuzeke wonke ngiyabonga. Samkhumbula ngebika lela elithi in the gardens ya lapha kuseseyiradio Ndebele bezibuya kakhulu mrhatjhi. Yangifamily yakho ingakukhulula yangifamily yakho ingaxola ndithi Dudwini ifamily yakhe uThixo besazi uThixo uvumile ebenesizathu umkhululeni ahambe. Milayezo ke leyo ebuya babukeli akusiyo ye SABC.